Nyasaye inyanga Nyasaye kasiye usangane kuikilino handi majira kano karibu hulali kwa Nyasaye barakanyo mkabi Stephen Hamati ulilosi petsango kusangale kubala nawe papa mlira Yesu Kristo ino ni inyanga yokasiye ukwelisi ulamu Ploti baba siki umwanga kusinjire yahulwa ukosi ya buwo ushukupandanga lobweri wobule muraliru usimbisi yobulamu bwefwe muli hali batala kefwene dabana befwene nekateshalo shetonde bilimo chefwe chose kachira khuikhoera okuchakira wikilindi alimalira mwezi kwa February etsimba basitikhongo eboliali itsombo chaiwene Nyasaye mama kulikomba mioyo chefu mpuyikwalile lino yangu ole nefo chalikwalile mboblambo fwe ko mkata kwa bulinyanga kwa muyanga kulira Yesu Kristo Mungu. Kusoma Injili ya Yohana hataru John chapter 3 lunyali lwa 16 ohula 18 ohuba Nyasaye yaera muneshalo ohuwana omwana we omuterwa bu omundu yesi omusubira aleshe okutiba nebu abeno bulamu bwombe ohuba Nyasaye shiaru omwana we mishalo ohuyasi shalo ta nebu eshalo shionibwe hululwe omusubira shayasi bwata noura subira ta amalire okhalachirwa eshina shikira shiyasubire lira lyomwana omuterwa wa Nyasaye mundu wa Nyasaye tenya khubole khubuheri bwa Nyasaye, the love of God. Bible bolanga mbu okhuba Nyasaye yahera muneshalo binadamu yesi abo mwana abo mundu mukofu abo mundu musatsa abo mundu muhasi buli mundu yekombanga aherwe buli mundu yekombanga obuheri bukirango mundu awuluhe mumahono abundu abanali nende mbandu babanali mu obweri shifwana shinge shokulya sha buli nyanda ishobuli binadamu nombo mundu alongwa. The Bible yamanyirisia bwene Nyasaye yamanyirisia amundu yesi yenya anyole obuheri. Nena the Bible bolambo okuba Nyasaye yahera kulwa mu Nyasaye shano buheri tawe Nyasaye ndiyo buheri bwene. God does not have love, but God is love himself. Ye mwene no buheri. The Bible bolambo okuba Nyasaye yahera muno ndeyango lemo obuheri bwa Nyasaye bwawukhane sana nende obuheri bwa bantu khulwashina nobuheri bwa Nyasaye abandu bekhoeranga obubahera nuwi ouranga munyehoera bolambo sindaherwa nende papa wanje sindaherwa nende mama wanje sindaherwa nende omundu mukhongo fulani wamanyikha abandu belolo sinja nibechinjimisya nibatsatsarira omundu owabahera nende nyangolo lemo omundu n'omundu butwa obuheri bwa Nyasaye shibunyala okhucherasibwa nende obuheri bwa abandu tawe nekira obuheri bwa Nyasaye bwawukhana obuheri bwa abandu bulondana nende likhwambo awundi abandu bakhuwera shikira oli nende shina awundi abandu bakhuwera shikira mbu nishina shabanyala okhurusya khuyuwe abandu bakhuwera shikira mbu obalanga ori lakini Nyasaye obuheri bwene bwamakana buno obuheri obulalinde masharitita n'obuheri obwitsulu n'obuheri obulalinde neshakomota obuheri bw'abandu bulanga khushakamo obuheri bw'abandu bupungukhanga obuheri bw'abandu burulanga bunde buchonya lakini obuheri bwa Nyasaye khwifwe shibuwenzanga ta shibuchonyanga ta bukhwisibirisinja kata mbuteshere bwefwe obuheri bwa Nyasaye bukhwifwiranga kata mukhayo khwefwe kata nikhumisire point Nyasaye obuheri bwe khwifwe n'obukolofu n'obulali nende khupimwa tawe obuheri bwa Nyasaye okhuba Nyasaye yahera muno eshalo mundu wa Nyasaye kenya omanye mbu obuheri bwa Nyasaye bwo bwokhoera okhabe obuheri bwa Nyasaye bwo bwokhoere wirete kwo obuheri bwa Nyasaye nibwo obwonyala khwiretakho buli lwosi shikira shibukalukhananga tawe
Nyasaye ahera muneshalo yamanya kuhoere kunyoro buhe yamanya mu obweri bwe bwa hoere kuben nabo yahera muneshalo nembana naho lariena yamala ohula huwana omwana we omuterwa ohula huwana omwana we omuterwa Nyasaye yahera muneshalo pakanana omwana we omuterwa ubuheri bwa Nyasaye bwakira nana Yesu Kristo mwana wa Nyasaye bu iyoni nasi hube abanyala uhonibwa n'obweri bufana buri bu omundu abukule omwana we omuterwa obweri bufana buri bu omundu abukule omwana we yenyene Nyasaye yahere shalo shira yamanya mbo shalo shinyalo okora nalalie Nyasaye yamanya mbo shalo shinyalo okora nalaba uyo omusasania nende abantu betakira abantu bali bakora shingala Adamu yali yonona nende hawa mushalo mukunda kwa Eden mana Nyasaye nabarusia Nyasaye ashirinindo moyo kuwera abantu shingalie tanaba haba paka nabo lako nabarebo yena khane ndio Nyasaye yahuera alio bukatane kwa tiele ya Yesu Kristo mwana wa muterwa mbuyeza sasa ni yeza kalusi halala dinae mundu wa Nyasaye ubuheri bwa Nyasaye bwa makana bwakira nana umwana wa yali nae yenyene nibo buheri bwatoto obwananga obulekalirata obwananga obulanda kushiduta abaroma mnane makumi katarunga kabiri bolangamu dikaka Nyasaye shianda Yesu Kristo mwana weta lakini ya mwana kulwefe mbuhoni bwe nishinde shindi shala nyala kwerese mundu wa Nyasaye shumasha Nyasaye alokuimata kulombu tayari eshali the best eshali shihongo mno ya kweresia mumwana we Yesu Kristo neno mwana we omuterwa kamina ngamu diyenyene Bible bolamu Yesu yabolamu esenesi injira nesi obulamu nesi obulafu au maunya lokutia papa nala birire kuisieta Nyasaye Yesu no muterwa niye mulala yenyene aliyo Nyasaye mulala na aliyo ulima sija ukalusija abantu halala nde Nyasaye elira ni Yesu Kristo shaliyo mwonya undita shaliyo umusasani undita shaliyo musambisi umusasania no ukalusia halala nde Nyasaye nala Yesu Kristo umwana wa Nyasaye umundu wa Nyasaye omanyirisiela bu Yesu Kristo niyo mwana wa Nyasaye muterwa niye injira inderwa niyo injira ndala shitirio tinjira tindisi ya Nyasaye ni injira ndala bu Yesu Kristo mwana wa Nyasaye umwami niwezi babasi umwami yahuhera mno mananala hula Yesu Kristo umwana we umuterwa bu omundu yesi omusubira alesha kutima yamanya Nyasaye yamanya mudala hera abantu bano Nyasaye yamanya mudala huera ifwe khulatiba shikira yamanya omusuku yeta agenda yomusuku yani kwa Yohana efomeho ibolabo ekasi yomwivi no wito kuiba okwira nendo hono lakini Yesu yamala yeta kubene ndo bulamu obwitule yamanya Nyasaye yamanya kwa abantu bano ne balehendio nibatibe nende abantu banendio umusuku nabononi lehe engazinjira leheba engazinjira eityo kubairero bulamu obulawauta Bible bolanga bu yes omusubira aleshe okutima yes omusubira Nyasaye yahuhera nekenyanga ndefo kuresponde nekenyanga ndefo kuyamane nendo bweri bwa yahuhera bu yahuhera muno mananana omwana we yenyene mundu wa Nyasaye Bible bolanga bu obuheri bumao obuyomba buno bu omundu ane obulamu bubwe kulokufwira abantu bumaho bweri obuyombo bweri bota bu ndobweri kufana bu Nyasaye yana Yesu Kristo mwana umuterwa bu afwire ifwe ebyonono byefwe kuhoere kuresponde kuri Bible bolanga bu Yesu omusubira Yesu omusubira emirimo cya Yesu yeto khola kusalaba Yesu omusubira mu Yesu Kristo yafwa daya bwa mungana na mundu wa Nyasaye aye anyona ngubulungisi imberi wa Nyasaye shikirango abezanga na responde ifana ikayire ola Nyasaye ori muno kulokuwera lokwenganga kumusalaba lokwenganga kukasi ya Yesu yakhola kumusalaba nekhulolo bweri bwa Nyasaye bwene
mundu nyasaye aunda bandu sholola ko bweri bwa bandu shola endo moyo ta aliyo okuhera nala linde basaretita aliyo okuhera de timba basi etiumbe shitero aliyo okuhera shigalolo orio bana kulesholi national bashinga shonya no mwerezi anomba orulanga ahuera mtua Yahana Yesu Kristo mwana umterwa nina ohoero responde oriena ohoero omanyisie orio yue ndiena bu oyo yesi omusubira aleho kutiba ousubira Yesu Kristo aleho kutiba obulamu buli mu Kristo Yesu obulamu nendo mulembe buli mu Kristo Yesu obulamu bwitule buli mu Yesu Kristo mwana wa Nyasaye yenyene ebintu bindi byose pe emisingi kindi cyose pe emise kindi cyose nemise ikiholashina ikini hanga lakini umusingi kwa Yesu Kristo no umusingi kuli imara no umusingi konyera kusingira ho buli losi amapesa kawetanga obuheri bw'abantu kuwetanga oburembo bw'abantu nende myenya cyeshalo kino kiwetanga emyandu cyeshalo nende byose birimo biwetangaho lakini ousubira Nyasaye ousubira Yesu Kristo mwana wa Nyasaye alasimbira alabane dobrali ru bw'obulamu mundu wa Nyasaye Bible bolambu yes omusubira aleho kutiba abula abene dobulamu obume abene dobulamu wetyayo obulamu bwetyayo buli mu Kristo Yesu ebintu bino byose bibimo mu bulamu ta shikira shibiri byetyayo ta amapesa shikalike etyayo ta katandika habana amalayi mushalo muno shikalike etyayo ta vyeo ndo kunyali kweshalo shibiri byetyayo ta nebintu byo mushalo muno uhoyera usubire uyo mulala okurera obulamu bwetyayo oulangwa bu Yesu Kristo unyalo 17 ngola okuba Nyasaye shiaruma omwana we mushalo okuyasi eshalo ta ne mbu eshalo shioniwe kululwe obuheribu bwakira naruma Yesu Kristo mwana muterwa muyeta afire ifwe kunyola obulamu bw'ombere neulira shiaruma omwana we okwitsa okukhalakira eshinata olwo Yesu Kristo yeta loranga yeta shingomonia yeta shinga ishimemesha Nyasaye eshirusinja ubononi bwefwe Yesu Kristo yeto bola bo eyolwa wata shikenyaga yuwikhala chile shinata shishira dosubira Yesu Kristo shokhala chiwata Bible bolanga bu yes bulano buno okhala chilo shina Roma munanelala bu bulano buno abali mu Kristo Yesu shibakhala chilo shina ta shikirambu lilako lya roho wobulamu lyabanunula hula kulilako lyelifwa nende zimbi shiarumwa okwitsa okuyasya okukhala chile shilata yarumwa mbuyeta hununule shingano Nyasaye yera isolo fulani Adamu nende Hawa bali bakoro bononi yera isolo fulani naba fuala naba kulamba sero isolo ya libiere naba fimba esheche yishabwe shiaba halakirata yamala niye mambu abafuale oluyali lulu akalusio oluyali lulu okwifwe shaleshi lolero shingalesha Nyasaye na hole baadaye mu Kristo Yesu efwe bulano eshifimbwa mu shobono nishi usibungwao bu Nyasaye sha halakira eshinata sha kubona mu yolano Steve lwawu watawe bu alinende injira eyo kusasa ni halala naye nana halakira eshinata ilangwa tsimba basi ilangwa obukosia ne Bible bolanga obukosia burero buonia mushitabu sha Tito obukosia burero buonia bwafimbulwa kubuli mundu nekire Bible boralia mu yes ousubira akamina ngambo obukosia buno buli kubulisha mundu wa Nyasaye olabola kusiendeba sana esiendera sana dahea sana dahola shina sana umuntu wa Nyasaye simbabasi Nyasaye tiyomba ebyawahola obuheri wa Nyasaye bulikulu okuyomba ebyawabirramo obuheri wa Nyasaye buyomba akospe akishwabi akawabirramo shikiramu luyunga mu Yesu Kristo luya mekasi umsalaba luya obuheri obwenza kutwa kuiwe sohala chilo shinata nekira mama undi baba bolanga bali bamnyore bishole shine shobuheri
ne Bible kola bali tayari omukupa machina bali betere asubuhi shingesaino nenda machina dipenyo babora Yesu Musa ya bora Musa ya bola mundu ibino akwera kupa machina afwe nena wolorie Yesu Kristo nababora bu oula nendo bono litawe abewo kuranga okupa mama uno lichina Bible wala ngamba bantu gospel bamala bara machina kabwa zo chakra mutititi paka kumulundu dibatia Yesu nama nyinja mshiyeto khalakira abantu shinata yeta khululwe efwe kuonibwe umundu wa Nyasaye Yesu Kristo shiyeto khalakira shinata lechira kata kwesi lokukambira kata losi lokukambira ngesaino she khalakira ngeshinata ende mango khubora kata nikaba oli mutimbi kata nikaba wakhola mahwa mabibibi kata kofi bibungo mulwe kata ko kangamu ni Nyasaye akhambera no ubuheri bubwe no bunji shibukhalakira ngeshinata Bunyasaye yetaku akhulahule yetaku akhununule yetaku akhuonie nechira mama ulia yarulao yarina mayira tangofwa lakini khulotsimba basi ya Nyasaye khulubu heri kwa Nyasaye obulalinde dokhala chilwe shina Yesu ya dismiss kesi ya mama ya dismiss kesi ya bana labo lano mama esinas han alienda bakhala chile ngishina balena nabo lashibaliota nambora kata sisi shekhala chile shina ta tia olono na khandita mundu Nyasaye nikoko bweri wa Nyasaye bukholanga esa ino Nyasaye akhulanga bosubire obuheri obwaya khumanyisia khulo mwana omutero enwa asubira nwa kheyama shola khala chile shina ta oleyama okhala chile shina ta shikira Yesu yeta muoni bwe Nyasaye yahera muno iwe yahuhera iwe bukatola bane yo nyene wali mushara katandala bane sisi nyene wali mushara Nyasaye still yahala hure Yesu yete afuire shikira alolanga muhimu bubwo ahwenga kama mundu binafsi nende umuhimu bubwo nende ushirika halala naye neshikira ashulanga neshikira biro bintu byakhola ebyabantu bandi bakhola bafwa abantu bamwera nabo abantu bamwaya nabo abantu bamukhupana nabo abantu bamukhola nabo binde bi balo abafwa lakini yolo mulamu khulwashina ubuheri bwa Nyasaye shikalolo mjesita shikali wamanya okhola otimbi mbujanja ta kamina ngabu ubuheri bwa Nyasaye bushiriyo kuiwe shiyenyo khukhala chile shinata shiyenyo tete hana mta shiyenyo tibeta yenyango nyole obulamu bwenjayo mama unayarulano nalakhala kilwe shirata yarula unalangirwe kumundu mulungi nibo ubuheri kwa Nyasaye buli bulyo bureranga okulahulwa bureranga okuonibwa nechira kata mama uno walangwa mama Msamaria yali nionona yali yahola mahwa manje yali kata nali ndo msata wabene mwisesha Yesu yakutana naye muyoana khane lakini khulwa ubuheri kwa Nyasaye bumbe mipaka buolera mama uno kospe akaya liyahola yamerwa na alahulwa shikira Nyasaye yeto khaba yabo abakola